Gasa, itibiyag. Tinapalabas, kastaunay apan nakapasakit tirik na ni Ami. Gapo iti panag-breakda iti kaayan ayat na. Gapo kadag iti gagayam kan naganak na, ininot analiwliwa tirik nana. Nang runa idinayasidag tirik nana iti maysa akatrabahuan na, ani Brian. Kanayon nga awisan ni Brian ni Ami amapanmangan itirwar. Aging gaan na sabat na ni Cesar, ti batchmate ni Ami. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo italawas anapauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa, itibiyag. Mabaling ka rin awisan ka mat ama panag-dinner? Ha? Ijay kung tungay bagaji kung nang ibakan ka. Mapasalak man kada kayo. Anya ka di dayta. Ibagak tulatan. Ayawan ka ha. Pasensya ka kung manidirabi ha. No imawak ka kan ka. Sinigurado klaang no nakaawid ka no saan pa eh. Awan na dyan, sir. Ayos lang. Agyaman ako no kastami. Mabit lang, sir. Amangan no iti kanayon apanangawis mo kanya. Kat adda maibagadag iti akin amamukan ka. Nang rona ti asawam. Ha? Awan bibiyang ti asawa kanyak. Ha? Di mon panunutan ti baga ti makakita. Ngami, agkadwa tamat iti trabaho. Iso an never mind. Sir Brian. Pasensya ka kumaran. Amo ka naklaat ka iti naibagak. Ngam iso tipod no. Inaramid ko amin na namabalin kong aramidan. Mayaw awan kala ko maitiriknak. Ngam awan lata. Amin. Pangahasim ko ma. Di na kumamat paayan. Ay-ayatan ka unay. Dagiti buwan nga inaramid, dagiti nagbali na kayan ayat mo. Anang iparik na kin ka asaan kang umdas. Saan mo apulos ang mapadasan kanya? Sir Brian. Di na kumalaptan nagdaton kang ka. Saan ka nga apurahan? Agurayak aging ga maklon na. Basta ka na mo laglagi pa yun. Napudno, di panagayat ko kan ka. Amin. Kunak man nagkuyog kayo kani Ami nga gawin. Ha? Wan ko ma. Nagsarita kami itay nga agkuyog kami. Ngam adda ka no pa'y papanandakin ni Sir Brian. Ha? Iso umatinak mo na kanyak itay. Awan din bagbaga na kanyak kaya babae ah. Ay, adan sa gidilim-limit na. Oh, sa dino ka no ti papananda. Ay, tsaka mo ah. Alangan kitimot asalud-sudak pa'y. Ala ah. Ano sam ti agawid nga awan kagidan na. Agsabalimat ngamin ti pagawidan ta. O sige, ingat. Kastamat kan ka, agan-anad ka si kaabakla. Hoy, girl ako no? Bakla ka dyan. Dyan ka na nga. Hello, Cesar. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang. Sika, kumusta ka matan? Ayos laeng. Awan ngamin trabaho kita. Amangan numabalinti mo masyar dita. Ha? No, ayos lang gan ka. Amukmat nga awan trabaho mita. Malaksid laeng, no da papanam. Awan, si kakit di mat. Kat umay kalat na Umay ka after 1 hour. Tagdalusak pa'y ijay salas. Nakababain kan ka. Anya? Sika talaga. Saan matkat aday ta salas yuti umay ko pasyaren. No di kat sika. Anya? O sige, agdalos ka nga roden. Awagan nak numabalin konti umaywen. Okay.
Itaman pa'y anasapa ka anagriing anak ko. Awan mo't trabaho mo ita. Agdalusak dito'y salas, nanang. Nakababain. Umay ka nun ni Cesar inton madamdama. Ha? Ay asino asisar na ita? Ni Cesar, nalipatan nyo ka din? Jay batchmate ko. Imay day jay dito'y balay idi high school kami. Ay, kasta ka day. Ay katuan na. Umay latanak ko. Agyaman ako, nay, nanang. Ala nga road. Agdalos ka. Tamangi sa anak iti merienda para iti umay abisitam anak ko. Iso siguro ang nag-break kayo kay ni Lester. Gaputasan na talaga nga iso ti paraken ka. Ha? Anya ti amom. Amang ano siya? Ha? Sika talaga. Manipod idi high school tayo. Aging gaita. Naangaw kalata. Amom. Dagiti tao anaangaw, isuda tinapudno. Iso ano maminsan, ti angaw, adda kinapudno na. Ay, nagadumanan nga imbagam. Malakit din. Mangan kaamangan iti merienda alinuto ni nanang. Para kan kaamin dagita. Ah? Kasta ka di, nagsingpot mo ni Auntie Maring. Katalan agmeriendatan, ami. Asino a Cesar ti ibagbagam? Jay ka di batchmate tayo a pulis itan? One friend. Oy! Gwapo day Jay Kan may sa, nautak day Jay. I mean, nasirib. Gaputa ka lang ni iso ti adda honor na iti high school tayo. Kat, anya kumaita. Kat nagdadaton kan ka, apay pailangan saan mo nga aklunan. Kat awan mo't kaayan-ayat mo. Ay, awan mo ti maibagakan kwa na. Kasi itinakunam, adda lang na. Nasirib, addaan na talgad at trabaho na. Oh, anya pailangan ang amday ta. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manen. Anya? Hijak ang mo, friend. Saan kumat nga ibagbaga adyak kayat ni Cesar? Ngam, basta. Siguro, adda sa baling agdat-daton kan kanya. Iso akasta ka kan kwa na. Ay, awan. Nabilang lang tadda, sapay lakumata ni Cesar latta ti Pilyam. Ngamin, ni Cesar, awan sabit na. Anya? Diyak amun anyat aramidak, friend. Ay, naami, pangaasim tagpanunod ka na imbag. Ti utak mo, ti ad-adda nga aramadam, sana ti puso. Yamin, ti puso na maminsan, sana makita na kiti ba nagamang ipaay itiliday ken ka. Amok nga gayat ka ken ni Sir Brian. Nadlaw ko na itay ti bailaang. Ngam no bilang laang, Jack kanunungan. Apay? Di mo kayat ni Cesar Abaro? Ngam ni Sir Brian na pamilyado? Iso, ti kayat mo? Friend, kinapod na. Adamot panagayat ko kini Sir Brian. Idi pa'y lang. Inaramid ko ti amin na kabaulak. Mayaw-awan ko lang ti ayat amarikrik na kankwana. Ngum ad-adda nga inayat ko, idinagpod no kanya. What? Oh, ang lagi din dahil ta mapaspasamagan ka. Talaga ka di aday tan ti kinataom? Ha? Maag ka no may papan ka na ayat. Sorry for the word. Ngam, gayam na. Iso nga dagan ka, no agsakitin na kang mo kanya. Ulitak manan, ulitak tupay, ha? Agpanunot ka kumaan na imbag, ami. Anya, kasta timbaga ni Ami kan? Ay, nawan manang, iso pinagbagaan. Bareng ano, amirisan na, dikitin bagbagakan kuha na palagip. Ay, nagpintas ni Ami. Nasirib kan ubing pay. No apay mo't ani Brian pay laang apamilyado ti kayat na. Idin to taado ti babbarong agdatdaton kan kuana.
Ah, that's what we call when love is blind. Ho, anya rod. Kati suma tinakariknaan na iti ayat amag ko na. Ala, di mo latasar dengan abagaan, ha? Numatyempo aktumat ada kami lang tiyada diti opisina. Baga aktumat. Sayang ti kinapintas na. Nupilyan nakit din ti agbalin a number 2. Ami, aging ka dita. Awan pa'y sumpat mo itat kugan ka. Ha? Di ka makapaglibak. Marik na nakngadamot pa ng gayat mo kanyak. Amok dita. Sir Brian, pasensya ka kuman. No pinaguray ka iti sumagmamano abulan. Ha? Anyat kayat mo sa kawan? Ay ayatan ka mat. Day tatipod na. Ha? Kayat mo asawan? Agayan ayatan. Amok, nga iti kaanuman, saan nga agbalin a perfect relasyon ta. Ngam nakasaganak iti amin abanag, gaputan na nagsakakan ka. Woo! Yes! Agyaman ako na yung unayan mi. Sa anak man na baro, akas ka na itinagbalin na kaya nayat mo. Gabi ka rin, nga aramidag ti amin, may pariknak lang tinapudno pa nagayat ko ka. Agyaman na kasta. Kat sapay lang kumata di nakto pasakitan. Magnamnama ka amin. Ikarik na ita. Maragsakan akbay ta makakikita iti anak ta bakit. Ha? Ay na, madlaw ko kami. Akasla naragsak akanayon ti aldaw na. Sana kasi ti sigaw. Asaan apulos nga umisam. Ay ka, nalipatan na mo ito na siguro na di Alister. Ayun kaya makit. Yay imay si marong karabas mesin na. Ako na idinaminsan nga daw. Agdatatong ka dinay kay darak ka. Ha? Magustuwak man ti ugali na dayjay. Na respeto, kun nadayaw itinataengan ngem iso. Wad nga rod lakay. Saan akas kini Lester, idi? Nga ibaga na ti kayat na nga ibaga. Uray makapasair itirik na. Kada ka di madbadlaw mo iti kayam ta, Marites? Ha? Panagkunahag. Ada saan na nga ibagbaga kada ta? Anyat kahit masawan. No saan nagagbidot? At nagkinawatan da ami kan Sir Brian. Anya? Kasa naman ay ibaga dayta. Sos. Madlaw may titigar-garaod na. Saan na nakasitisigod? Ano agsarita da? Ay kat, agkatrabahoan da laang. Ngam now, ita, ngayon. Isam da ba'y laang ititunggal may sakit? Ay sos, madlawan. Amang na da makangag itimbagam. Nang runan ni Ami. Amang ano ibaga na, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Wah! Ayos lang namangad na. Tinasaya at kasarita tanto ti gayem ta. Taamon ta, no anya talaga ti status da. Ay, sana all! Ha? Bigbigat asana ulti bagbagam. Sika talaga, Philip. Oh! Instead of calling me Philip, call me Felipa, okay? Ha? Makadlawak man. At adamat na pumimpindas ka, ha? Ha? O ano? Adamang papapindas kan ka? Hoy, si Kaami, ah? Amomon, timang limad, ha? At ay limlimad mo kada kami, Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Ken awan mati ilimlimad ko kada kayo. Sos, talaga? Sika talaga. Awan ilimlimad ko kada kayo. Ay, flang! Sabay lang kumatapod no dahi tang ibagbagam. Do.
Kan sabay lang kumata sana pudno, ti atap ko. Ano niya? Panagkunak, makadlawon dagiti gagayam ko, Brian. Ha? Apa ano ko nam data? Madlaw ko nga minti pa nagsasaon ni Philip kanyak. Iso ang panagkunak, makatkadlaw na. Kasta kali. Kastulangan. Not datay di opisina. Saan taon na agsarsarita? Adalakit di ang makadlaw na. Saan mat siguro? Kasi tisigot. Agkatrabahoan talagang. Nung kasapulan na kasarita nak, may papaniti trabaho. Kasarita nak. Nung saan na may papaniti trabaho. Ibagam tulangan no tatay Jerwar. Ha? O sige. Mayatak iti dayta, Brian. Cesar, api nga da ka dito eh. Di mo impakpakaam mo kanyak nga umay ka. Ha? Kwa. Kaya't ka nga minasorpresain. Ha? Sika talaga. Mahilig ka iti surprise. Sinorpresa ka. Kaputa di mo mat ngamin basbasaan dagiti messages ko. Ha? Awagan ka. Di mo pa isungbatan. Pasensya ka kuman. Medyo busy ak ngamin iti trabaho. Kan sumangpot ak iti balay. Agina na ak adagos. Sabali talaga ti workaholic anya. Awanan time da iti love life. Sika talaga. Saan mo takas ta? Mala. Awatam nga ro ti sabong. Oh, parakan ka. Ha? Sapay na ko mata magusto mo, Mami. Amok arin ti paborito makulay. Iso aday tatim paramid ko. Parakan ka, oh. Thank you, Cesar. Ma-appreciate ko ti efforts mo. Awan anyaman na, Ami. Apay ngamin. Apay at di mo ibagay tita dya, Cesar, nga darang kayan ayat mo. Ha? Saan nakasardangan na dyan? Aging gasaan mo nga ibagakin kuha na ti budno. Kayat mo asawan? Ibagakan ko na asikat ikaayan ayat ko? Wen? Anya, kasanon no maibaga na iti sabali, kat maaman ti tattao. Agpampanunot ka kadi. Sorry. Kahit ko lang proud ka kumaasyak ti kayan ayat mo. Apay, saan mo amarik na? Proud akmat kan ka. Numabalin la ko mga ipanakal ka iti kaaduan. Inaramid ko iti paylaang. Ngam kaputa saan, iso adat alaang ti makaam mo. Sorry. No amom la ko mati ayat ko amang yamamukan ka kadagiti naganak ko. Kadagiti gagayam ko. Ngam tiyak maaramid. Gaputa amom ano'y naramid ko na ita. Ado ti gumura kanya. Isa pang nga asim ko ma. Umdasan adatalaang ti makaam mo iti amin. Saanan anaskan amaamuan ti uray asino. Sorry. Mawatan kay ti dayta ngayon bagam. Ala, Houston. Promise. Sana na maulit tinaramid ko. Promise. Saan kumada ito iti santa pag kinawatan? May salang di kahit ko asawan iti nailawaan ngayon bagak. Diyak kaya't kadagdag taton kin ka. Masaksakit anak. Ami. Aping imay ka dito'y balay, adi mo impakpaka mo kanyak, Cesar. Di ka man lang nag-message kanyak, sakbay nga imay ka. As usual. Kaya't ka nga'y sorpresa. Sika talaga. Cesar, pasensya ka na ko man ha. Ha? Diyak kaya't apasakitan tirik na. Ngamnas kan ama-amam. Tapno saan ka amang namnama kanyak.
Awan ayat amariknak para kan ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sabaling armam. Siguro, sana siya ti para kan ka. Apay. Adda ka din. Kaayan ayat mo. Awan. Ngam awan pa'y panggap ko ang makiayan ayat. Sapay la kumata maawatam. Anya? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di yuliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaunwan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.